bakimara kubona yuko ari drone yaje kubaneka bacunze ikimara kugenda nabo bahita bakora icyo bita guhindura position yaho bari bari kuko bari bamaze kumenya yuko babaroketinze aho baherereye hanyuma igihe drone yaje kurasa iri ya CH4 yasanze abasirikare bamaze kuva mu bindiro byabo hanyuma icyo gihe drone irashe irasa ubusa yavuze yuko ari umusirikare wagiye urwana intambara zikomeye kuko zimwe mu ntambara zikomeye yatangaje yavuze yuko ari umwe mu basirikare bakomeye barwanye babashije kurwanira ku mupaka wa Karemi muri territoire ya Fizi ndetse avuga yuko hari aho bageze wafatanyijwe n'umutwe ushinzwe ubutabazi bita RCD Rassemblement Congolais pour la Démocratie baza kugera ahantu basanze nibaza might z'abasirikare z'abaturage b'abanyamurenge basaga 85 icyo gihe bari bishwe n'abasirikare ba FARDC 166 banyamurenge tuko Uvira sio kila mtu alifurahi pia wenye balihuzunika ndani mlikufa barafiki yangu mlikufa bajirani yetu 166 banyamurenge bakakufa banyamurenge 8 balikuwa porté disparu reka mbasuze inshuti bakunzi ba Joy From TV uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru yaramutse amakuru yo hirya no hino yaba mu gihugu yaba hakurya y'imbibi z'u Rwanda yaba mu mahanga ndetse n'ahandi hose batandukanye tubabwira yuko nkuko twabijeje tubagezaho amakuru ibiganiro bitandukanye bivuga kubiriho biraba yaba muri politiki mu myidagaduro yaba ndetse no mu buzima busanzwe aho ushobora kuza nawe ugasangiza abandi ubuhamya cyane cyane ubuhamya bushobora kuba bwabafasha kuba bagira icyo bakwigiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri iki gitondo rero ikituzinduye ni ukubabwira yuko hari ingingo ebyiri tujye kuganiraho iya mbere ni ubuhamya muri buze kwiyumvira bumwe mu basirikare bakomeye uherutse gutoroka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akiyunga n'umutwe wa Twirwaneho uharanira kurengera uburenganzira bw'ababyeyi wabo ubutaka bwabo bashaka kumeneshwa n'abasirikare ba Kongo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR ndetse na za Mai Nyatura n'abandi nkuko mubizi ikindi tubuze kubabwira nuko drone CH4 yazindutse none uyu munsi mu gitondo iza kurasa muri territoire ya Uvira ubwo ni muri Sud Kivu turi ariko kubw'amahirwe iyo ndege ikaba nta bantu yabashije kurasa icyo tubasaba rero ni kimwe no gukunda ibiganiro byacu mukora subscribe share comment na like ubundi tukabagezaho amakuru atandukanye nkuko rero nari maze kwibabwira mu mazimisi muzi biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane ni intambara iri kuhabera aho abasirikare ba Kongo FARDC bafatanyije n'abambari babo yaba FDLR yaba Nyatura yaba Wazalendo ndetse na basize bakoze genocide mu Rwanda FDLR bishe muri ya mashyamba ya Kongo ariko bakaba baragezeho bakiyunga n'igisirikare cya Kongo uyu munsi mu gitondo bazindutse bagaba igitero cya drone gikomeye mu Minembwe ariko kubw'amahirwe amakuru aturukayo batubwiye yuko iyo drone yaje karasa habanje kuza drone ikora ubutasi mu gitondo hanyuma abasirikare batwirwaneho bakayibona bamara kuyibona bo icyo bakoze bahise bahindura position yaho nyine yarije kuneka aho baje kubanekera bakimara kubona yuko ari drone yaje kubaneka bacunze ikimara kugenda nabo bahita bakora icyo bita guhindura position yaho bari bari kuko bari bamaze kumenya yuko babaroketinze aho baherereye hanyuma igihe drone yaje kurasa iri ya CH4 yasanze abasirikare bamaze kuva mu bindiro byabo hanyuma icyo gihe drone irashe irasa ubusa kubw'amahirwe urumva yuko nta muntu n'umwe wabashije kugwa muri iyo bombardement ya drone hanyuma ngaho tukibaza tuti mu by'ukuri niba leta ya Kongo mumaze iminsi mwumva yuko iri mu mishyikirano na M23 ivuga yuko muri Qatar bavuga yuko ndetse n'ubuhuza bwahuje na leta zunze ubumwe za Amerika bavuga yuko mu by'ukuri bari muri cessez-le-feu ni ukuvuga ngo ni igihe cy'agahenge ko guhagarika intambara kugira ngo hagire amasezerano asinywa y'ibyo bumvikanyeho hanyuma iriya ntambara ishobore kuba yahagarara burundu
ariko ibyo ngibyo Kinshasa ibirengaho. Ni ukuvuga ngo nivuga Kinshasa mwumve Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'abasirikare ahagarariye akaza akagaba ibitero yaba ari muri Sud Kivu no muri Nord Kivu akica abaturage b'inzirakarengane. Ibi ngibi rero ni nabyo byatumye mu by'ukuri tubabwira yuko turi buze kubaganirira ku musirikare ukomeye ndetse n'abandi benshi baherutse gutoroka bava mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bihuza na Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo uwo musirikare mu magambo yiwe turi buze kubashyiraho interview yiwe muyumve, cyangwa se ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru mu cyumve mwumve impamvu zatumye atoroka. Ariko kimwe mu byo yavuze ni umusirikare bamwita ni Afande Mavugo na Ndinda Charles. Ni ukuvuga ngo aganira n'umunyamakuru yavuze yuko yavukiye Uvira, avukana n'abanyamurenge bagenzi biwe bakuze areba, bose akaba ari abantu bahuje amaraso ndetse n'inkomoko. We rero nk'umuntu wari umusirikare muri icyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kumva ibitekerezo by'ubutegetsi buriho, akumva uburyo bavangura igisirikare, akumva uburyo bavangura abaturage, bakavuga ngo weya ni umunyamurenge, uriya ni umunyarwanda, uri umunyamurenge kubera ko asa n'abanyamurenge. Ariko we yatekereza ukuntu yaba ababyeyi biwe yaba ba nyirakuru bose bakuza bareba bavukira ku butaka bwa Kongo, akumva biramubabaje. Ibi ngibi rero ngo byatumye afata icyemezo we n'abasirikare yarayoboye, arangije araza yegera Twirwaneho kubera yuko mu by'ukuri yumvaga Twirwaneho irimo iraharanira ukuri. Twirwaneho yumvaga ko yunze ubumwe, ishaka guharanira uburenganzira bwabo, bw'ababyeyi babo na ba sekuru nk'abavuka kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bashaka kumeneshwa babahora ngo kuba basa n'abanyarwanda kandi bakabavuga ikinyarwanda. Ibi rero ngo yarabyumvishe, yumva yuko intambara FARDC irimo kurwana kugera amagingo aya ngaya nta kintu na kimwe ishobora kubagezaho, bituma we ubwe ku cye giti afata abasirikare bagenzi biwe, hanyuma bakoresha ubwo buryo bwose bushoboye, bagenda banyura mu bihishahisha, baza kugeraho Twirwaneho ibafata ibashyira mu ngabo. Mu byo yavuze rero, yavuze yuko mu by'ukuri Twirwaneho yarazi ko nawe ari umutwe w'igisirikare ufite ivangura. Ariko ngiye gutya mu ndeba, ntabwo ndi umunyekongo, ariko ntabwo nsa nk'umunyamurenge kubera ko muri Kongo hari amoko atandukanye. Ariko nageze mu gisirikare cya Twirwaneho, iranka yanjye ndayigumana, ipeti yanjye ndayigumana, mfite abasirikare bandinda. Mu by'ukuri ubu ngubu ndumva ntuje, ati kuko ndimo ndarwanirira ukuri. Yakomeje abwira bagenzi biwe rero bakirimo gusahura biba abaturage, avuga mu ndetse na bamwe mu mazina, ababwira yuko iki gisirikare kitareba uburenganzira bwa muntu, ahubwo kigizwe n'agatsiko k'amabandi, nta na kimwe gishobora kugeraho uretse ko kizatsindwa. Yababwiye ngo niba mushaka yuko muza mugasanga abarwanira ukuri, yavugaga batwirwaneho, ati nimumpamagare bamwe muri mwebwe, hari nimero zanjye murazifite, muze munsange tujye muri Twirwaneho dufatanye nabo guharanira uburenganzira bw'umunyekongo ugomba gutura ku butaka bwa Kongo kandi utuje, uzira ivangura kandi utekanye. Hanyuma rero yavuze yuko ari umusirikare wagiye urwana intambara zikomeye, kuko zimwe mu ntambara zikomeye yatangaje, yavuze yuko ari umwe mu basirikare bakomeye barwanye, babashije kurwanira ku mupaka wa Karemi muri teritwari ya Fizi, ndetse avuga yuko hari aho bageze wafatanyijwe n'umutwe ushinzwe ubutabazi bita RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie, baza kugera ahantu basanze mwibaze might z'abasirikare z'abaturage b'abanyamurenge basaga 85 icyo gihe bari bishwe n'abasirikare ba FARDC. Avuga no muri no mu gice kimwe cya Uvira yagezemo, aho yasanze abanyamurenge batwikiwe. Icyo ngicyo kikaba ari ikintu cyabakoze ku mutima, cyamukoze ku mutima, gituma abona yuko agomba gushaka uburenganzira bwo kurwanirira
igihugu ciwe ndetse akaba yitandukanyije n'ako kabi karimo gakorerwa abanyamurenge. Ni muri urwo rwego we yavuze yuko aje kugira ngo afatanye n'abandi babohora igihugu kitagendera ku mategeko, gifite ubuyobozi bubi, bityo kandi ko urwanira ukuri adashobora kubura gutsinda. Niyo mpamvu yiyunze n'abatwirwaneho, ndetse ubu ngubu akavuga yuko mu by'ukuri igishoboka cyose, ati Kongo yamaze gutsindwa intambara yo ku butaka, yamaze gutsindwa intambara mu buryo bw'imibanire mpuzamahanga. Ati ubu ngubu Kongo ikintu iri gukoresha iri gufata abacancuro batazi icyo barwanira, bishyura amafaranga, yakabaye atunze abenegihugu, yakabaye yubaka ibikorwa remezo, harimo imihanda, harimo amashuri, cyane yuko Kongo ni igihugu gifite ubutunzi, ariko Kongo ni kimwe mu bihugu bidafite ibikorwa remezo, yaba amashuri, yaba amavuriro, yaba imihanda. Mwese murabibona ko twese turahagenda, murabizi. Ati nicyo kintu nibaza, urafata mercenaire ukajya kumwishyura ibihumbi 10 by'idolari ku kwezi, uwo muntu akaza kwica bene gihugu, nyamara umwene gihugu we aho ari abayeho mu buzima bugoye. Aribaza ngo mu by'ukuri ubwo nibwo buyobozi, ubwo nibwo Kongo wavuga ngo niho iri gushaka igisubizo cy'ikibazo gihari? Yavuze byinshi, reka reko muvugira. Icyo nababwira no gukurikira kino kiganiro yaganiriye muri interview yatangaga, hanyuma byinshi murabyumvira. Ngewe rero reka tubane mu biganiro byacu bitaha. Icyo mbasaba no gukora subscribe, share, like na comment. Amakuru yo tubijeje kuzajya tuyabagezaho. Ciao ciao. Nashukuru sana bwana mtangazaji. Mimi naitwa kwa jina la Mavugo Nyandinda Charles. Niko kijana wa Uvira, nazaliwa Uvira na kumalia Uvira. Asili yangu ni Muvira. Muvira na Mufulero ni mtu umoya, tuko watu wa moja. Bwana mtangazaji, mimi niko mzaliwa wa Uvira kama vile nimekuambia. Niko kijana wa Uvira, lakini kutokana na bitu ambayo iko napita kwa nchi yetu, nimejisikia kuja kujiunga na vijana wa Nyamurenge kwa kuangalia kama tunaweza tukasimamisha hii chuki ya ukabila na kuonesha watu vile vile kile ambao wako na wazia kukua, kusema kama Wanyamurenge wako na kifanya kwa ajili wa mgombanisha ile kabila wa Nyamurenge, kuonesha watu kama kile kitu akiko, watu watoshe ile kitu na ile mafikiri ya vitu vya ukabila vya kusema kama mujeshi ya Twirwaneho ya MRDP amwezi kwa kabila ingine. Hapana, objectif ya MRDP au Twirwaneho sio kusema kupiganisha kabila ingine. Hapana, objectif ya MRDP wala Twirwaneho ni kitu moja ambao wanafanya, sio ya kupiganisha makabila ingine, kusema kupiganisha Mfulero, kupiganisha. Hapana, objectif yabo ni kubadilisha, ni uongozi mubaya ya serikali ya Kinshasa ambao inaendelea na kubebelea hiyo kabila. Serikali ya Kinshasa inajipatia mamlaka ya kusema hawa ni Wakongomani, hawa sio Wakongomani, hawa sio ni Wanyarwanda, hawa ni hivi na hivi. Ndio maana wa vijana wa Kinyamurenge na leo wa vijana wa Kifulero na wa Kivira tayari na wa Wabuyu wanaanza kuingia mu Twirwaneho kwa kukataa kabisa katakata ile uongozi ambao Kinshasa iko inaleta, ya kuleta ubaguzi kwa raia, ya kuleta ubaguzi kwa population, ya kuleta mauaji kwa raia. Ndio kitu na mimi nilikuja kusaidia wa vijana tuangalie kama hiyo kitu tunaweza tukakisimamisha kabisa, sababu mauaji kwa raia haitufurahishi kabisa. Hata na sisi kule kwetu tuko na kuwa Mauvira, tuko na kuwa na huzuni, tulikuwa na mauzuni. Sio watu wote ambao wanawazia au wanasikia hiyo vitu ambao serikali ya Kinshasa iko nasema. Piko watu ambao wanaikala wanafikiria, wanasema mbona Wanyamurenge ni watu tumeishi nao miaka na miaka, tumezaliwa tumekutana Wanyamurenge humu, watatetu wamezaliwa wamekutana Wanyamurenge humu, watateke watatetu wamezaliwa wamekutana Wanyamurenge humu. Sasa leo serikali ya Kinshasa itakuja kutuonesha kama Wanyamurenge
ni wageni, wanastahili kutoka, ni Wanyarwanda waende Rwanda, wakati tunajua kama Wanyamulenge ni Wakongomani wa asilia ya Kinyarwanda. Hiyo vitu vinakuwa kwa manchi yote, sio Kongo tu. Ukienda mafasi zingine unakutanaka hawa ni kabila fulani, asilia kabila fulani, lakini uko mwele nchi ile vitu vinakuwaka. Wanyamulenge sio Wanyarwanda. Wanyamulenge wengi kwa wajua hata na Rwanda kwa leo. Unajua hivyo? Piko Mnyamulenge mwanamwambia unaiyo Rwanda, ajui Rwanda. Ajui wapi kwenye ataanzia na wapi kwa tarudilia. Unamwambia aende kwa Rwanda. Eske yeye Rwanda anapajua? Haya pafikaka. Ajui Rwanda, amezaliwa Kongo, tate yake amezaliwa Kongo. Ndio kitu tumeingia ndani kwa kupiganisha hiyo kitu. Ila waza bwana mtangazaji, kitu kinasumbuaka watu ni ignorance. Ignorance maana yake ni kufanya kitu kenye haujui. Unaona wale watu wamepokea masila kwa kusema wawe Wanyamulenge. Ni politiki. Wa politisia walifika tu wakabambia mnajua bale iliko hivi tukamate sila tuwaue. Na directement banakamata sila bila kufuatilia, bila kuangalia, bila kujua ni nini. Biko mu ignorance. Parce que kula Uvira walikuwa wanasema no, unaona wale Wanyamulenge hakuna kabila nyingine inaweza kuwa Mtwirwaneho. Batakuua. Mie leo niko Mtwirwaneho na niko officier. Niko vizuri. Kabila zingine nimeona ndani, mko ndani Babuyu. Mko makabila zingine. Unasikia bwana? Niliona kama mimi siwezi nikakamata silaha kule kwenda kuua ndugu ambaye nimeishi naye, nimekomala naye, tate yangu ameishi naye, tate yangu ameishi naye kwa sababu ya mtu tu kufaida yake binafsi. Mimi nichukue silaha ndani mwani. Niliona hiyo kitu haiwezekana. Roho kaniambia kama uende ungane na wale watu kuliko ungane na hizo maimai ambayo ziko zinamwanga damu ya bure atia ya bainosa. Uende ungana na wale ambao wako natetea haki. Ndio maana nimeingia Twirwaneho kwa sababu ninajua Twirwaneho inatetea haki. Haiko jua kumwanga damu isiyokuwa na hatia. Twirwaneho inatetea haki, ndio maana nimeingia kwenye Twirwaneho. Mimi sukamatia silaha Twirwaneho zamani wakati ya RCD. Nilikuwa jeshi, tulifanya maoperasyon za mingi na RCD. Tulienda na RCD mpaka Kalemi, sinyo tulikamata Mabaraka, Fizi, mpaka kisi tukafika Kalemi, niko na RCD. Tulikuwa naishi mule mkaa Filtizaf. Mimi nawaza bale Wanyamulenge wenyewe unaona wanazika pale ku eta major ya Uvira. Si ndio tulifufula kamili zabo Kalemi. Ni wandugu zetu Wanyamulenge ambao waliuawaka tu mwa hizi politiki zenye unaona. Walikuwa Wanyamulenge nyetu maiti zetu tulitosha pale zilikuwa mwe 83. Wale watu waliuawa muda ya avant RCD ingie, ilikuwa le 3 septembre, donc de le 3 septembre jusqu'à le 5 septembre. Tulikutana maiti 83 ambayo inazikwa kwa mchanga chini ya Kamare. Sinyo tulifika pale tukasove wengine ambao walikuwa makasho, wakatoka, tukakamata Kalemi, tukazikwa zile maiti, tukazileta tunazizika Uvira pale. Hiyo ni mauaji wa kwanza yanafanyika kwa ndugu wetu. Sio ya kwanza, ni mauaji ambayo niko na kuonesha temwanyaji ya gisi hiyo kabila inaendelewa na kumalizika. Hizo maiti tulizitosha, tulizika Uvira pale ku eta major. Nawaza kama unafika ka Uvira, utaona kwenye kaburi zao ziko. Hiyo haikutosha. Sasa yenyewe wa ndugu zetu wa Maimai walisemaka wanateremuka Uvira, waliteremka Uvira. Wa ndugu zetu wa Nyamulenge walijisikia kwa insecurity, wakakimbilia mwinchi jirani Burundi. Sijui kama na hiyo historia ilikuwa le date siwezi nikakumbuka mzuri, lakini nakumbuka date ya mauaji. Wakawafungulia kambi Katumba, wakaanza ishi Katumba pale. Mais le 13 août, busiku ya le 13 août kulamukia le 14 août, tulilamuka tukasikia kama kambi ya Wanyamulenge wanailunguza Katumba. Wakati kambi iko 500 metre na kan ya basoda. Lakini namuna gani adui anaweza kuya nazunguruka kambi, wakaua Wanyamulenge 166 Wanyamulenge. Tuko Uvira, sio kila mtu alifurahi. Piko wenye balihuzunika, ndani mlikufa barafiki yangu, mlikufa bajirani yetu. 166 Wanyamulenge wakakufa. Wanyamulenge 8 walikuwa portés disparu. Maiti zao zikuonekanaka. 106 ndio wenye walikuwa blessés. Walibebwa kwa hospitali. Ndio vile visivyo. Sasa hiyo kabila inaendelea kila siku na kumalizika. Leo serikali uongozi mbaya ya Kinshasa inaona hiyo mambo yote haitoshi, inaamua kupandisha tena jeshi ya kigeni.
Wewe ushaona generali mwenye aenezi majeshi 12. Mimi mtu anajiita generali. Bali sio wa generali. Wale watu wanataka kufanya mauaji na wizi wa ngombe peke yake. Sio majenero. Unasikia bwana? Mimi siwezi nikafanya ile vitu ya ujinga. Mimi nakwambia niko watu ambao wanatetea haki. Mimi siko watu ambao wanataka kufanya wizi. Niko watu ambao wanatetea haki. Kwa sababu ingekuwa ni wizi na mimi ningefanya wizi. Lakini mimi mambo ya wizi, nimeacha kila kitu. Uvira wananijua. Nilikuwa na magari, niko na manyumba, kila kitu nimeacha. Nimeacha. Kwa roho ya binadamu nasema kwa nini raia wenzetu wa ndugu zetu ambao tuliishi nao tumekomaa nao. Mara ile unasema ile majenero ni mabandia. Ni sio majenero, ni mabandia peke yake. Jenero gani mwenye ana jeshi 12? Utajiita jenero. Jenero wafika. Ile ni ubandia, ni kuiba ni kuiba peke yake. Ni kuiba peke yake. Na wote wanatafuta tu kisi ya kujiretuve, ni kuiba. Ni kuiba, lakini mimi ile roho ya wizi ya ile ya namuna sina. Mie cha kwanza nitambia wale ndugu yangu ambao biko pale Uvira, bakina Makanaki, bakina Mika, biko wengi sana ambao biko nabo mwignorance. Mimi kitu ambao ndeza nikawaambia, MRDP Twirwaneho sio kama vile ambao wanaiwazia. Munyamurenge sio kama vile ambao wako wanasikia wapolitisia wako wanasema. Hapana. Munyamurenge kama alishika silaha, mie kwangu mimi nimempatia sheria. Kwa sababu hautafunga mikono wakati government ya inchi inakamata silaha, inaigabua kwa raia kwa kukumaliza kabila hii moya ya kusema Kinyarwanda, ya asilia ya Kinyarwanda, kwa biza kumaliza kabila moya wa Kongomani ya asilia ya Kinyarwanda. Government inagabula silaha, inaleta jeshi ya government kwa kumaliza ile kabila. Sasa wewe kama vile mwanadamu utafanya nini? Utakufa unafunga mikono kweli? Haiwezekani. Mimi naweza omba wale wa ndugu zetu wakuje tusaidie wa ndugu zetu Wanyamurenge na ndugu zetu wa Kongomani. Tulizaliwa nao, tulikomala nao. Hatuwezi tukenda apuye gouvernement ya wauaji ambao inatuingia ndani kutuambia kama tuue wa ndugu zetu ambao tumeishi nao. Mimi ile roho nilishindwa kabisa, nilikosa. Na mimi nawaita wale wengine bote bakuye. Mimi niko Mtwirwaneho, wamenipangia, wamenijengea vizuri. Niko vizuri, niko na ranka, niko na majeshi nyuma yangu, niko kiongozi, kila kitu kabisa. Kuliko kufanya ile kitu ya kimaimai ambayo haina avenir. Ile haina avenir. Haina avenir, hujui uko munini. Uko mkigari tuko naenda, hujui wapi kwenye uko naenda. Waachane na ile mavantir. Niko hapa. Kama kwa wanaweza kuwa na namba zangu za simu, wako piko wanaweza kuwa tafuta gisi ya kuniatendre, waniatendre, wakuje tuungane, mimi nitawapokea, ndaongea na viongozi wa Twirwaneho, tutawapokea na watafanya jeshi ambao inakamilika. Jeshi ambao sio ya wizi, sio ya wauaji, jeshi yenye iko na objectif. Ndio ile message ninawapatia. Kitu cha kwanza mimi niko na mshangao mkubwa sana. Kwa sababu dunia kuko ile kitu banaita community international. Iko ndani, droit de l'homme iko. Barundi kitu ke wanafanya inavuka mpaka. Wandugu zetu wa Kongomani wa Nyamurenge ambao walikufa pale Burundi a 500 metre na ka kwanza. Nishakwambia kulikufa 166. Ilikuwa le 13 kwa kulamkia le 14 août. Kulikufa 166, kulikuwa 6 blessés, kulikuwa na 8 portés disparus. Wanajipermettre tena kutoka kwao kuvuka mpaka kufata wale wa ndugu zetu wa Nyamurenge wa Kongomani kwao kuudongo yao. Government ya Kongo inaapuye wale watu, inabaingiza kuja kuua raia yake propre kama vile baba iko naua mtoto wake. Ni vitu vya mshangao sana. Community international iko naona, droit de l'homme iko naona. Mimi nawaza Barundi si hatuwaogopi. Hatuwaogopi, lakini sisi hatutaki vita. Sisi tunataka amani. Lakini wakituimpose vita tutaifanya. Kwa sababu wanatuimpose. Lakini sisi tunataka amani, tunaomba Warundi warudi kwao. Mauaji ambao wameshafanya kwa ndugu zetu Wanyamurenge wa asilia ya Kinyarwanda wa Kongomani inatosha. Unasikia bwana? Inatosha. Tunaomba Warundi warudi kwao. Wale Wanyamurenge sio Warundi, Wanyamurenge ni Wakongomani.
Na government ya Kongo kama haijui kama Wanyamulenge na Wakongomani, ingie marecherche itafute vizuri. Mimi najua kama inajua. Sasa kwa nini government inaweza karuhusu nchi jirani kukuya kumaliza population yako? Eske ile bitu ile ni government kweli? Ni vitu ambavyo vieleweki. Hiyo government inaomba mabadiliko. Unaruhusu jeshi kutoka ku nchi jirani kuja kuua raia yako, na wakati government iko pale jua kuchunga raia na mali yake. Na hivi wanaongezeka sana huko. Waongezeke, sisi hatuwaogopi. Banafunga ti kwa sababu nao wanadamu kama sisi, wanamwaga damu na sisi tunamwaga damu. Balifika hapa mpwen zero. Bakafanyisha mitingi, bakasema hao wanakuya kwanza kugomboa Mikenge. Bakifika Mikenge wanatia kwa eta major. Ndio itakontrole wapi hii operation ya Minembwe. Mbona wanakausi? Ile ndio kitu waliwaambia. Mikenge iko pale. Siwe ipige tuone kama atakutana Mikenge kwa wanawake. Kuko wanaume wako pale. Jeshi letu la Twirwaneho liko pale. MRDP iko pale. Jeshi letu liko pale, tena tunajiamini na tuna nguvu. Ile ni kweli nakwambia. Maisha anza sema mbona tunabafungia njia? Tuna nguvu. MRDP haifai kazi. Mimi nakwambia hivi. Sisi hatutaki vita. Lakini wanatuempoze vita. Na hivi wanatuempoze vita, tutaifanya. Lakini hatutaki vita. Tunaomba Warundi warudi kwao, waachie Wakongomani wafanye mambo yao wewe wenyewe ya Wakongomani. Warudi kwao Warundi. Hatuna nao lazima hapa. Warudi kwao. Murundi ni jirani yetu. Ni lazima tuishi naye. Zaidi si raia wa Uvira. Tunatembelea Burundi, tunarudia, Murundi anatembelea Uvira, tunarudia. Ni jirani zetu. Sisi tuko na lazima kuishi na jirani kwa usalama. Hatuna lazima ya kuishi na jirani kama vile adui. Bandugu yetu Wakongomani. Si njoo mimi nakwambia. Wandugu zangu wa Uvira kama vile Wafulero, kama vile Wavira, kama vile na kabila zingine ambao wako msiasa mbaya, siasa ya entere binafsi ya mtu. Hii ni siasa ambayo Kisekedi iko anafanya yake binafsi kwa sababu abaki kwenye madaraka ya uongozi mbaya. Naweza nikawaambia hivi, waachane na ile vitu. Wakuje kama vile wa vijana, tuungane na wenzetu wa vijana wa Kinyamulenge, tuangalie kama tutapata mabadiliko. Mnyamulenge naye iko na droit kama mkongomani mwingine. Ni lazima naye akona toka Minembwe afike Uvira, akona toka Minembwe afike Bukavu, akona toka Minembwe afike hadi Kinshasa kama vile mkongomani mwingine. Lakini leo kinyi niliona Mnyamulenge aweze katoka hapa afike pale Kundondo. Ni lazima wamuue mnjia. Tena mwenye anamuua ni mwenzake raia wa Mnyamulenge aweze katoka Minembwe ateremuke pale chini, atakutana mwenzake raia iko na silaha, anampiga masasi anamuua. Ukimuuliza unamuua nini? Namuua kwa sababu ni Mnyamulenge. Ile peke yake. Maana mtu anaweza kufa juu ya sura yake, anakufa juu ya lugha yake au juu ya kabila yake. Iko kitu sisi hatukubali. Sisi tunaomba Wakongomani wote kuishi pamoja kwa sababu tuna nchi moja, ni Kongo, hatuna nchi mbili. Na sisi wote tunaitwa nani? Wakongomani, raia wa Kongomani, kuwa raia moja na nchi moja. Hiyo peke yake ndio tunataka. Barundi wanafunga njia. Kwa kweli population inateseka, si tusha lalamika gisi yote. Ju communauté internationale sijui kama inakuaga ama ikuwaki. Population inaweza kateseka. Jeshi kutoka kwa nchi jirani ikuje ifunge mtu asipate sabuni, asipate chumvi, asipate sukari. Eske umoja wa binadamu unaexiste ama au existe? Huyo ni raia. Kwa nini mnamfungia? Kwa nini mnataka kumuua na njaa asipate dawa? Donc ile yote ni mauaji. Lakini hapa mauaji iko nafanyika, communauté internationale iko naona. Haisemi kitu, hawasemi kitu, droit de l'homme iko naona. Hawasemi kitu, lakini sasa utasikia vingine vinafanyika. Ndio utasikia dunia mzima inalalamika. Tunaomba kabisa Warundi warudi kwao kwa usalama. Ni wajirani wetu wazuri, tumeishi nao, tumekomaa nao. Antuka warudi kwao, si hatuna lazima ya vita Mkongo. Kama wana lazima ya vita, wende waifanye kwao, hapana hapa kwetu. Hatuna lazima ya vita. Lakini kama wanatuempoze vita, wakibakia vraiment dynamique, wanatuempoze vita, tutaifanya. Tutaifanya kabisa. Viongozi wako watapana oda, tutafanya vita. Lakini sisi hatuna lazima ya vita kabisa. Tuko na lazima ya amani. Kitu ambao nitaongeza, naambia wa ndugu zangu wa Maimai ambao wako pale Uvira, waweke silaha chini, wakuje tujiunge, tupiganie nchi yetu ambayo inavamiwa na uongozi mbaya. Uongozi mbaya wa Kinshasa ambao unaleta division ku population,
leo huyu ni raia fulani, huyu ni Munyamurenge, huyu ni Mkongomani. Ni vitu ambao tumekomaa avikukua na hatuvitaki vile vitu. Tunataka tuwe raia moja na nchi moja. Wandugu zetu kabisa waweke silaha chini wakuje. Na ule wote ambao anataka kujiunga kwa Twirwaneho, kwa MRDP, kwa jeshi yetu, asiwe na shida, atafute kontakte yangu, anipigie kama ni simu au aniandikie. Akiniandikia nikimpata, nitamuonesha namna gani ya kuongea na viongozi na kumkaribisha kabisa. Tuko hapa, tuko kabila mingi, siko mimi mwenyewe tu. Tuko ba mingi, kuko Bavira, kuko Bafulero, kuko Babuyu. Tuko kabila zote kabisa za nchi zinaanza kuja. Nao wakuye kabisa, wasikuwe na shida. Walinipokea vizuri, walinijengea vizuri, niko kiongozi, niko vizuri kabisa, hakuna shida kabisa. Bwana mtangazaji, MRDP nivo iko nayo, haina tena nivo ya kulipisha kisasi. Juu ingekuwa ni kisasi, si tulipita njia yote, tulipita mapori za manyumba za Bafulero, tulikutana mbuzi zabo, tulikutana ngombe zabo, tulikutana nyumba zabo. Unasikia? Lakini sikuona nyumba ambao tulilunguza. Sikuona ngombe ya Mfulero ambao tuliiba. Unasikia bwana? MRDP haina nivo ya kulipisha kisasi tena. Mambo ya kisasi haiko kwa MRDP. Juu ingekuwa kama ni hatari sana. Ule wote anajua kama alifanyia ndugu yake makosa, aliua ndugu yake, alichoma nyumba ya ndugu yake Mnyamurenge, aliiba ngombe yake. Njoo muda huyo. Hii ni muda ambao akuye, tutamupokea na mimi namwasire kama hawatamfanya kitu chochote kile. Kwa sababu ni mtoto ambaye anareconnaître kile ambao alifanya, anatubu, anaomba msamaha, tutampokea kabisa bila shida. Mwenye takuwa jireport. Tutampokea, MRDP tampokea bila shida. Shida ni ule mtu ambaye atabaki na silaha kwa mkono. Iko nasema Munyamurenge ule, iko nasema jeshi wa MRDP ule anapita ndio shida. Lakini ule mtu anakuja na silaha anasema mimi silaha yangu hii. Antuka kiote Kenya alifanyaka MRDP itamhurumia. Hiyo namhakikishia. Itamsamee, itamupokea kama vile gisi iko napokea watu wengine, kama vile gisi imenipokea na mimi. Hawakuniua, hawakunifanya kitu chochote kile. Usiseme pengine na mimi kwa makosa ambayo nilifanyaka. Si niko mwanadamu. Lakini nimeitambua na mimi nakuja. Kuko mwenye anaweza fanya ile makosa, wewe uliwazaka ukasema wanaweza samee. Lakini kuko mwenye iko kule anasema hapana, mimi nilibeba ngombe za fulani. Njoo muda wa kusamee. Ukuwa ulibebaka ngombe, ulikuwa ulichomaka nyumba, ukuwe sijui kama ulifanyaka nini. Ile ni mambo ulifanya wakati ulikuwa muignorance, akili yako haikujua nini uko ndani. Ulikuwa mpolitike, msiasa mbaya ambayo ilikuongoza kufanya vile. Wakati una reconnaître kama hiki kitu nilifanya ni makosa. Nilifanyia wa ndugu wangu makosa na mimi nakuja kujiunga nao, naomba msamaha. Hakuna shida MRDP kabisa, najua viongozi wa MRDP hawezi wakakufanya kitu, tutakupokea na tutakujengea kutokana na gisi huko. Message ya mwisho mimi nalia sana. Naambia wa ndugu zangu watie silaha chini. Waweke silaha chini, wafuate mfano wa bandugu yao ya Bukavu. Bandugu yetu Bafulero na Bavira sijui kama wanawazaka nini. Sijui kama wale bayenetioka basage ya Bavira, basage ya Bafulero bana existe. Ona bamushi kitendo walifanya pale Bukavu. Waliona hii vita. Walielewa. Wakakamata vita, wakaitosha kwao Bukavu kwa sababu wasipoteze mali, wasikufe, yani wasikuwe wa viktime wa hii vita. Walikamata, wakaruhusu, wakasema kama mtaweza kupigania huko, muache mwingine wazi, wa ndugu zetu waingie. Tuliingia Bukavu pale, na Bukavu saizi yuko Bukavu, yuko na usalama ya mzuri sana. Sasa njoo mimi nataka kuambia wa ndugu zetu wa Uvira nao vile. Musha hawezi tosha vita Bukavu, akie kuileta pale Uvira. Maana wale watu biko Uvira njoo wenyewe bana damu. Kila siku abalali masasi. Vitendo vibaya vyote vinafanyika pale Uvira, wizi, kila kitu. Lakini Bukavu saizi liko na amani. Njoo nitabambia wakuwe makini sana, wafungule masikio, wafungule na macho. Waongee na viongozi, wakuwe wa M23, wakuwe viongozi wa MRDP, sisi wote ni kitu kimoya. Wakuwa viongozi CU AFC sisi wote ni kitu kimoya. Waongewe na viongozi, waangalie namna gani wataweka silaha chini. Ndio. Waache wa ndugu zao waingie. Kwa sababu wanaingia hawakuji kuua watu, wanakuja kuwakomboa, kuwatafutia usalama. Raia naye anze tembea 24 sur 24.
aanze kamata faranga zake na alalisha mnyumba asipata kuziba. Unadhani wao watu wa Uvira kwa na amani saizi? Hawana amani. Naomba wasaji wa Uvira, wasaji wa Kivira, wasaji wa Kifulero, wasaji wa Kinyamurenge, wasaji wa Kinyindu waangalie namna gani wanaweza wakaongea, kwa sababu vijana ambao wamekufa, vijana ambao wameibiwa, mali ambayo imeporwa, mali ambayo imepotea ni mingi, inatosha. Waikale chini, waangalie kisi ya kusove avenir ya sisi vijana wao. Biko na badanganya. Barundi balianza pigwa kuanzia Goma huko Mabunagana. Murundi ko pale kuentere propre yao. Pesa ambao Kisekedi kwa nawapatia. Lakini wasifikiri kama Murundi anakia kubasemea. Murundi atawasemea namna gani? Murundi atawasemea wakati jeshi lako la inchi zinashindwa, FARDC imeshashindwa. Murundi atamsemea namna gani? Murundi ni etranger, anapaswa kurudi kwao. Tunaomba kabisa arudi kwao kwa sababu tubakie na ujirani mzuri. Lakini asipoitika kurudi kwao, itakuwa ni shida. Tunamuomba na Murundi, tunamwambia kama sisi hatumuogopi. Akifikiri kama tunamuogopa, hatumuogopi. Lakini tunataka njoo usalama. Kwa nchi yetu, kwa raia yetu. Tunataka usalama. Arudi kwao, aende afanye vita kwao.